Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Adona at tagapangasinan. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Manang ko Alicia Vizcara Tilapas Abra from Elsa Best Studio. Bolosan kan led the family ti Balawan La Union from William Bolosan Sr. Happy birthday Joel Malyari kan advance happy birthday kan ni Karen Fernando. Kan aminan nga August birthday celebrants ti Paulo Nenet Clan ti San Cornelio Cabala Union from Mika Galban. Lakay ko ani Reynaldo Jose kan advance happy birthday kan ni Vilmar Canta from Josephine Jose. Sabas Adarna Rivera kan Gutierrez family ti Prado Umingan Pangasinan from Oliver Gutierrez. Pamilya ki JC Tuli Pantabangan Nueva Ecija. Nilakay ko Richard Palting Talak. Anak ko ada Stephen Paul, Kylie, Shane, Joven, Kurt Talak. Kan amin Atalak de la Cruz Binlingan kan Begheng family from Ivy Joy Talak ti Saudi Arabia. Corazon Valdez and family, Erlinda Ocay and family, Teresita Esmeralda and family ti Binalonan Pangasinan. Kastamat ni Conchita Andrion kan ti pamilyana ti Barcelona, Spain from Leonora Bautista. Makablaawan ni Mamak Annalyn Ricardo ti San Rodrigo Ilagan Isabela from Frenilyn Ricardo. Maria Galupo Sabel Tobias, Agnes Guntang kan Daniel kan
Rebecca Guntang ti Isabela from Vic Vic. Shout out kada Wilma Baroga ken Leyniki Alejo. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith ken Noli Andes ti Ramon Isabela from Linda Pasion. Tibayan family ti Santa Barbara Pangasinan, Jessica, Gina Lynn, Riza, Rochelle, Lino ken Princess LJ Ashton, Lita from Priscilla Cabral, Kabansag, Bersabal, Osalia ken Pahe family ti Quezon Isabela, kastama ti Gatmen ken Laya family ti Barcelona Spain, from Jose Benny Rose ken Paul Laya ti Barcelona Spain. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Donna. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kuma ta nakaradkad kayo akanayon asang petan to'y nanumo asurat ko. May sak a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel manang. Manipod na sarakak ti channel yo, inaldawan na padpadaanak dagiti agduduma apadas ti biyag nga ingkay ik-ikan biyag. Balasangak pay manang, dua kami nga agkabsat, ngam ulila kamin iti ina. Niikit mi abelen akabsat ni tatang, ti agserserbi akasla inami itan. Tamanipod pimusay day dinanang, ison tinang tartaripato kada kami nga agkabsat. Adda ijay abroad ni manong ko, kat iso timang susustento kada kami kani tatang. Sapay ko mamanang tamapilimet ang maidrama ti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Manong. Nasayata na kaawag ka manan. Kumusta ka ngay? Nasayat mo tadin ko. Kalkalpas ti jutik. Nagadong amin ti pasyente medyo ospital. Sigurado na bambanog ka manan, Manong. Uwan nga rod. Ngam sa nabalit adda akong diti dagus ko. Makay na naakon. Mangan ka pa'y Manong. Nanganakon sakbay nagawid ak. Nagawis kami dagiti katrabahwak amangan kami pa'y sakbay nga agaawid kami. Di maturog ka nga rudan adagos. Isong arod niya mawag ako ta amangan no makaturog ak nagpayson ading. Ayun gayam. Naipatulod kun di kwartayo ko ni tatang. Agraman di para kan Auntie Belen. Mapan mo to irwaran ni di bangko. Tapno magatang yun dagiti kasapulan nyo di tabalay. Agyaman ak, Manong. Sigurado maragsakan manan ni Auntie Belen. Taadaman itad mo na kwartana. Rumpang lang nga din ko. Takasla inatakot ni Rodan ni Auntie Belen. Kan isa ti masansan ang mga asikaso kada kayo dita. Sige nga ron, tainaktualanan inton bigat, Manong. Agyaman ak, ha? Sige, tamaturugak mo natin tanay. Trabahon tumanan niton bigat. Sige nga rudan, Manong. Aganad ka dita. Bye! Di manong mun samot di ka sarsaritam itay iti cellphone mo anak ka. Wan tatang, imawag sakbay anaturog. Kagap-gapo na ngamin iti trabaho na. Kastaya. Kahit kumusta ka no ngay iti ayan la. Nasaya at mat ka no tatang. Iso na laang taado ti pasyente da. Mabanbanog da talaga. Narigat ngamin at talaga ti nurse iti ospital, tatang. Ay wun narigat at talaga. Naimbaglaangan at maanusan ni manong mo. Mabanbanog ngam again enjoy, tatang. Inyawag na gayam ang nagipatulod ka nun iti kwarta tayo. Agraman ni Auntie Belen. Talaga di na malipatan ni Auntie Abilin anak ko. Idis tayon ton dagiti kaya tiyo apagatang, tatang, Tama pan ko alaan di kwarta inton bigat. Ay sige man nga ron anak ko.
Ado ti pakasidsid akad. Kat ipagatang yu taday tati kayat ni Manong. Jay magatang ti amin akayat yu akanan. Naimbag daw yu auntie. Agmano ak. Ay kasya na ka ti Diyos, kaanakan. Apay, nagapumaya. Ijay bangko auntie. Inruar ko di pawit ni Manong. Ay, sumot lagayam anasapa ka arimwar itay. Nakatsindakan samot taon. Wan auntie. Kan umay ko gayam ito di kwartayo apapa itad ni Manong. Anya? Ay na, adaman nga rod kwarta kon angay patulod ni Manong Mau. Wan auntie. Adoy Ay na, agyaman akdo na. Ibagam ka ni Manong mo at thank you. Ay wan gayam, ada naburas anak natangkan prutas dito. Umay kon to iyang ijabalayo inton madamdama. Pambarak mo nga agluto iti dinengdeng asidaan yaw. Wow! Kayat ko unay day tanti. Nagimas nga minoda kayo ti agdengdeng. Nalangarod ta mapanak to ijabalayo inton madamdama kaanakan. Anda kamot manang Belain. Aywan, naalam ka din di kwarta nga impaw it di ka anakam. Wan, imay indagas itay ni Duna. Anya ngay dagita nakabayon nga imot mo, manang. Natangkas kada prutas da itoy. Insang put itay ni bayaw mo, kat umay kayo mat paramanan Ay na, nagsaya atan ngay. Naimas tag sila di ka puros anak natang. Iso nga rod ngay mayak, tailutuan kayo man kit di iti dinengdeng. Kayat kano da ita ni Dona. Ay sus, mamutik-tik man nga ron na taon ano kasta manang. Sabali nga minulutom kahit talaga anak kaimimas. Ay sos, pasablugan nakmanan kabagis. Ay wan, kasla, saan ka mo tan amakit kita rumrumwar? Papanak kumangay mo't manang. Ay na, rumwar ka mo't sang paminsan. Narigat ti maikan dit ibalayo. Mangwat-wat ka mo't Masadotak ngamin arumwar no dadto ba? No adda mangawis kan ka, mapan ka mo't ngamin Bay amanang, takas tanto ti aramidag inton sumarunaw. Yan, ani Auntie Belen ti umumay iji balay manang Emmy. Iso akasla damot laang day dinanang iti panagriknak. Kabsat ni tatang ni Auntie Belen, kat aga asidag kami laang iti balay. Saan ana usem arumrumwar ni tatang, iso ababalawan unay dayta ni Auntie Belen. Amangan kano no nabiit ako mapsot no adalaang iti unag ti balay. Iso nga al-alukuyan na nga agpasyar matsag paminsan, akadwa na dagiti kumpare na, tapno mawatwat mat. Ididamo, saan nga ikaskaso ni tatang dayta nga ibagbaga ni Auntie Belen. Aging ga pinadas na mat ti simurot, iti may sa kumpare na, iti pagpaspasyaran na. Tina minsan, nasunutan pa'y manang, aging ga idi masansan maten, arumrumwar ni tatang.
Nga agluto doon na, adaimot ko asidayo ken ni tatang mo. Agyaman nak, anti. Apa gusto, inapoy pala ang tinailutok. Tadyak mo tamo no niya ti kayat ni tata nga si daan. Day, apay, ayan na aya. Awan pa'y nga rod, anti. Ada ka no papananday ti kumpare na kunana itay. Nga maging kaitakot, di pa'y magsimang pot. Da, subip nga taon. Napananda pa'y ngay. Diyak amo anti. Masansan sabot tan arum-rumwar di amam. Wan nga rod, anti. Di pa'y matataon dito'y balay. Kanayon arumwar. Ay paliiwam, taamagan do sa balin tinasumok di amam. Narigatan, amumbutan ka na gito'y apanawan. Wan, anti. Bayan nyo, tapaliiwak ni tatang. Anak ko, anda ka di pa'y kwartam dita. Apay, naibuson ta intad ko akwartayo, tatang. Nagbiitan. Kan ano nyo ayati kwarta? Anda ngamin papanan mi a birthday ka ni kumparek. Narikat mo't ajak gumatang iti irigalok ah. Nagladaw kayo pa yan nagawid idirabi eh. Madanagan kamin ka ni Auntie Belen. Napanan nyo aya. At tala ang pinasyar mi agayem may. Naimasan mi matinti nag-istorya. Iso adimin napupuutan ti nadara sa panaglabas ti oras. Saan yun nga uliton day jay tatang? Amang ano niya ti mapasama kada kayo di tadalan. Pagarupin yun samot at teenager kayo pa'y laang. Saan mo't anak ko? Di mo't na kayo tinagko ng agpasyarak man. Itatararamidag paritandak mo't. Saan da kayo aparparitan, tatang? Ngam di kayo mo't agpakpakarabi makapadanag kayo. Alabay amta saanan ama ulit doon na. Oh, daytay daw-dawatag ngay. Ikan nakon na tamang nagor-orain ni kumparek iti pagsarakan may. O sige, mabitla ang narod, tamapanak mahala, tatang. Ay naimbag na nadanon ka dito'y kaanakan. Kunak no, napan ka na kitsinda. Apay ay, auntie, aday pagatang nyo? Ay awan ka anakan. Adala kayat ko nga ipadamag ka. Imay indanon di kumare kay kabang-ibang nga ile idirabi eh. Maipapaniti, anya, auntie. Maipapan ka ni tatang mau. Ay na, isubot lagayam amasansan amarabyan jay amam, tamap mapanmat gayam ijay kabang-ibang nga ile. Adda ka no paspasyaran na ijay nga ubing abalo, kan adda talo nga anak na. Anya? Ay kaslada ka no relasyon dan. Pasaray makita da nga agkuyog da rumwar. Inton sumangput da, nagado ka no aginat gatang da. Kaya tiyasawan? Adda nobya ni tatang nga ubing abalo kat igas-gastusan na idan? Ay, uwan ka ta. Ay, sika, anya-aya tinapaliiw mo iti amam. Kadagiti na palabas ngal daw. Kanayon amang ibaga kanyak ti kwarta ni tatang. Naibos adagos tit itad kenkwana ni Manong. Damdamagak non anuan nangam nagadumot a pambar na. Ay dado na, sa balit yung parparik na kanyak. Amang ano kwartaan laang dayjay ababae ni tatang mo. Iso akanayon ang maibusan iti kwarta. Mabalin akasta, auntie. Ay, baga ni Manong mo bay mapan iti aramidon ni tatang mo.
Kan kontrolam ti mangtad iti kwarta kan kuana. Na naglaingan ngay da babae. Isukit din ti agnomar iti pagbanbanugan ni Manong Mau. Hello, Manong. Naimbag tayong mawag ka. Wala din ko. Day off ko ita. Ada panahon ko makinistoryakan ka. Naimbag nga rin tayong mawag ka, Manong. Adanas ka na maamuam. Apay, ada na pasamak dita? Ni tatang ngay. Maipapankan kwa na ti ibagak, Manong. Apmom, ada ka relasyon na amay sa nga ubing abalo at taga kabangibang nga ili. Talo ka no ti anak di babae. Anya? Nakaamo mo titi data? Imposible ang makirelasyon pa ni tatang. Lakayin. Ang mga no chismis lang data. Saan, Manong? Kumpirmado. Idi na ibaga kanyak ni Auntie Belen na panak nag-imbestigar iti papanan ni tatang. Kat nakita mismo dagiti do amatak apod no ti ibagbagada, Manong. Kat tinasakit. Pudno ngay gasgastusan na dadya babae. Anya? Isumat lagayam akanayon ang maibusti kwarta ni tatang. Saan akas idi adi na pa'y maibusti itad mo nga allowance na. Ita, dumawdawat pa'y kanya kon, Manong. Ay, unayin ni tatang. Di lang masumsumok na. Laklakayan lang aruden. Iso manipo dita. Di mo ikan iti allowance na, Manong. Tasabali mo ti pangiserbyan na. Sayang ti pagbambanugam dita abroad. Naklaat mat ni Manong ko, apaman anaamuan na ti maipapan ka ni tatang, Manang Emmy. Kas kanyak, narigat mat nga aklunan na ti damag, tasipod pimusay day di inami. Awanan apulos ti asem ni tatang iti babae. Ngam siyak amismo ti nakapanagnak. Nakita amismo dagiti matak, idi nagimbestigarak. Baybayan mi kumalatan, tasaan mi mat amaitad ti pagragsakan na. Ngam ti makapasair itirik na, dandani kaedad ko laeng tinakirelasyonan ti amak. Malaksid iti dayta, addan talo nga anak dayja babae, ken dayo laeng iti kabangibang a lugar. Tangay siyak mat ti kaden na ni tatang iti poder na, siyak nga rod tinakisarita ken kuana. Inka gumaak ti nagpalawag, ngam imputeng na nga agin innayat da kano, kat panggap na pa'y nga ikalay sa tibalo a karelasyon na. Manipod idi kinumprontar ko ti amak, nang rugimot nga agpalya nga agawid iji balay mi, kat matmaturugan iti balay ti karelasyon na. Ultimo ni Auntie Belen akabsat ni tatang, kat di na impangag, tanagbalinan abulsak ti amak, gapo iti panagayat na iti balo, anaka relasyon na. Hello, Donna. Nakaawag ka man. Siyak dahito, anak ko. Pinaawag ko lang ti adim, takayat ka kumaama ka sa rita. May papanitian niya, tatang. Kasla na patag-unay ti ibagayo, ah. Eh,
Mabain ako maamang ibaga anak ko ng puspus-kulukon at ropag. No, mabalain, mangibaga ako may di kwarta kan kaabagpuunan may di basit at ersena kan ni Greta. Anya, agnegosyo kayo kunayo tatang. Sigurado kayo iti dayta? Wan, anak ko. Tapno na pangrugyan may inton kayat minti agkalay sa kan ni Greta. Talaga nga ikalay sayo tinobya yo tatang? Di unam amo dayta babae. Ang mga nagbabawi kayong iti-uti na. Saan, anak? Napanag nagkakunti kinapudno na kanya. Tatang, pasensya kayo na. Ngam talaga saan kami akomporme iti kastapan na kirelasyon nyo. Ubing unay dita abalo. Adig na nga anak yun. Tadanda nagkasadaran da kaniading kaw. Saan nga edad importante, anak ko? Tinapatag kat agin inayat kami adwa. Ay, no saan kaya matubngar tarit na ayokot nga rod dayta? Sige nga rod Tapno di yumot ko na asaan da kayo kayat niya gragsak. Ngam no ti may papaniti kwarta akid-kid dawin nyo. Lading itag, ngam jak maitad tatang. Sigurado nga mo yumot ti makagapaw. Sige ano isuti ko nam. Di ka mo't mabalin apilitan no kasta ti desisyon mo, anak. Sapay kumatasan ngagsakit tinakam nyo kanyak tatang. Da kayo lang ti pampanunutag. Iso ang maawatan dak kuma. Podno ka di dyan adamag ko, nga insaldam ka no ti kakaiso na atalo niyaw ko na ni Pedreng. Wan manang. Insaldak ata, didakmat kayat atulungan da Bart. Kunakmat may sublik tumot lang. Ay unay kan kabagis. Gapula ang itiday dya babae. Insaldam ti talo niyo at paggudwaan ko madagiti agkabsat. Isublik tumot lang. Apa man na mairwarmi tinagpuunan mi kan ni Greta manang. Apay nga min ayadi kay mamati anapod no kanyak ni Greta. Alawanan, napudno no napudno. Ngam kaano laang anam-amom da dya babae. Kan may saan mo tataga ditoy? Dayo lang. Amom ka diti makagapaw, no apay nga adda ditoy, da dya babae. Kaya't na nga rod amalipatan, tinagawan nga asawa na. Iso apimanaw da iti lugar da. Narigat ay amaawatan da itamanang. Nila mabalay na maragsakan kayo latakuman para kanyak. Amuktar aramidag. Kansiyak ti makapanagnag, anapod no kanyak ni Greta. Amo ka da indagiti anak mo, ana isaldamon ti talo niyo. Ay, sakton ti makaamo amang ibaga kadakwada. Ti napatag, naitad ko ti kwarta ka ni Greta. Tapno makarugimot tin iti negosyo akayat na. Anya, intad mo na adagos ti kwarta kan ko ana. Katan ni apay kumangay manang. Isumot na ti kang runaan arasaw no apay ang naisaldak di talaw. Ay na, sapay ko tapod no amin dagita nga ibagbagam. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Talagang awan to Apollos manang. Panaknikak anag kamali kayaw, iti panang ipapanyaw ka ni Greta akaayan ayat ko. Hello Manong, pasensya kan ano inawagan ka. Apay ading ko, ada problema? Ni Tatang Manong, imbaga kanyak ni Auntie Belen, nga insalda na kano di talon tayo. Anya? Apay ngay? Anan mo na ti kwarta?
Di mo't dumawdawat kan ka iti kwarta, apag puunan da iti negosyo iti karelasyon na, ngam di mo inikan. Talaga ajak ikan, tajak nakasigurado iti dadya babae. Imbagak mo't ka ni tatang, ano makirelasyon, saan nga ag-involve iti kwarta. Tamang ano da iti pakapertyan ti relasyon da. Naisaldanan amanong. Imbaga kanyak ni Auntie Belen, kat naitad pa yan ni tatang ti kwarta iti dayjay a babae. Una yun ni tatang, talaga natangkan ti ulo na. Ayan na nga ita ni tatang. Nagawid iti rabi eh. Tapapaala ka no di babae dagiti daduma akawas na. Tasigurado ka no amabayagan santo makaawid ditoy. Tarugyan da kanukat nga roden nga asikasun ti basit a negosyo da. Nasapa apim manaw-manong. Awit na dagiti inyem pa kinaakawas na. Ala, sabay ko mga rudag na nayo ti kinasaya ti relasyon da. Saan tamot na mabalin nga ipapilit ti kayat da, tagbalin tamot ni awan na respeto ng anak. Timot lang pagsayatan ni tatang ti pampanunutan ta saan aya. Un nga rod manong. Ikararag talaangan anasaya at ti pagtungpalan da. Di kag danag, siya kun ti makaam mo ditoy. Padamagan kan tulat tamanan. Sige nga dading ka, katagyaman na kiti ado nga anos mo ka ni tatang. Awan anyaman na manong. Sige nga rudan. Bye. Talaga nga impay-payso ni tatang ti sana nagawid. Ay, makaamukan iti amami, apo. Tarabayam kumakanayon. Tadimi mo't mabalin at tubngaron ti pagayatan na. Ha? Tatang, ada kayo? Rabina! Oh, apay akas ta tilangayo. Kan apay nagawid kayo. Dimot ko na yung agyan kayo pailaang ijayan tinobyayo. Taasi kasunyo ti ipatakteryo ang negosyo. Awanan, anak ko. Ha? Anya ti awanan? Anya ti kaya ti asawan, tatang? Dakon nasangputan da Greta, kandag iti anak na iti pagdagdagusan da itay bigat. Idi kanupay rabi api manaw da kuna di kasera. Anya? Kaya ti asawan? Intarayan na kun anak ko. Kat imot na ti dakkel agatad ngayon tad kukunkwana. Tiyawanan bain a babae, manangalilaw mo't gayam. At da ka nang sukon kadakwada idarabe eh. Impagarap ka no di kasira na no siyak day jay. No kasta, lino ko na kayo day a babae, tatang. Intarainan ti kwartayo. Ay, day tanjikon ko nami, tatang. Di kay tumot dimngag kada kami. Anya nga ita. Pakawanan da kanak ko. Jak pulos impagarop ang maramid na kanyak ti kasjay. Manangalilaw mo't gayam da dya babae. Ala, di kayo nagliday. Tinapatag, awan ti dakas na napasamak kada kayo. Ay, anak ko, makaamukan ang mga ibaga iti kabsat mo, Ward. Mabainak unay ka na kayo. Gapoy ti kinagartam ka, kastoy tinapasamak. Naisaldak pa'y di kakaisuna at talon tayo. Kasanupay amadundun ko day jay ita. Di kayag danag, ibagak ka ni Manong tinapasamak kada kayo. Amok adi na baybay ti talon tayo. Kan saan da kayon tupulos abaybayan, tatang?
ikaw akas laasok ti karelasyon ni tatang, apaman anay paima na ti dakkel a kantidad apag negosyo da kumaadwa manang Emmy. Kasta unay apan nakaupay ni tatang iti daydi agundaway. Nabayag ang nagpupupok iti balay mi, gapo iti bain na iti napasamak, tanagdinamag iti lugar mi tinapasamak kenkwana. Apaman anaamuan ni Manong tinapasamak, nagipawit adagos iti kwarta, apang dundun ko iti naisalda atalon mi. Ijay laeng anabang aran ni tatang, tamapampanunot na no kasano kapatag kada kami dayjay atalon. Nagbalin meten eleksyon ka ni tatang tinapalabas. Kat saanan atim maltalyaw apulos iti babae, kan saanan asumursurot kadagiti kompare na a happy go lucky. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Donna. Donna, pagayam ko. Nagsingpot kayo meten nga anak. Ta itilikodan tinaaramid ni tatang yo, adanda ni panagpukaw kumatitawiden nyo adwa, napakawan nyo ti amayo. Ala, sapay kumata umatidog pa'y tibiyag ti amayo. Tapno maipaayo pa'y amin at tartarigagayan nyo para kenkwana. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Lintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, nagla